Kitir thip mon sam kapa du Japan Karbenglong Autonomous Council laban prejam resam kang dang ke ora song angbong kachingwai. La phera long PWD IB Kikim Japan long eke som. KJKA pen Indian Kripli Karbininkan kimi arani kapaman pon Japan kachisek. Kardom pini prime time bertalang penili sami jilhan sepi non arjik tha bertang ton pen. Union Home Minister Amit Shah kapen khadateng pini Karbenglong Autonomous Council Conference Holalong CM Tuliram Ronghang pen MP Horen Singh Be Paterpi Ponsi SP atum Chelang Rapet Karbenglong along kedo pregjam resim kang tangki ora song atum mangbong monsam aparman kachingwai kapado Karbenglong district along rearlo kidam tang pen ansose kithir thip monsam kapado Japan lapen resim kang tangki ora song atum akemang prabjin pen kapachon pon Japan pura Union Home Minister Amit Shah kapen khat ateng pini Karbenglong Autonomous Council Conference Holalong CM Tuliram Ronghang pen MP Horen Singh Biatum Paterpi Ponsi SP atum pet Chelang Rapet kedo an resim kang tang ki ot asong Jasemet UPLA KPLT East KPLT West KRA DNLA Pangrompet Sirkap resim kang tang ki ot asong atum pet kithir thip monsam kapado Japan laben resim ki ot asong atum akemang prabjin pen kipachon ponja puthak arsik jit pen kachingbai padupon laben KPLT kuno laben ini dan KPLT gas ke dua KPLT laben East ke dua KPLT laben ke NLF teman ke penabdik lo laben bacing kia lo mahal itu baru atau dah dampo lasi nang itum dah penab banan penama balji pinima balji tapi nang itum kita amke bang gutian tame ini tuh karena Autonomous Council kan rabun po ये माके है इसी गाड़ी दूरा पे नंगन टिपिन itu isi agro apan isi nang ini posisi nang tum siti pakar ko dam wek nang ko dam de pulang de munar tum se to mo pike asiste government ke RDGP ke ko election करने थे mo pike चिंतित है asli lahai betia alama ko chat se central government ale tum pressure pidam lo hello ko uta mana Bangso kachingwai amailong Jasemet resim kang tang ke ora song atum akemang prabjin pen kepachon pida prang Japan lapen Karbenglong district along kedam tang pen ansose kithir thip monsam kaparupon Japan si RDP pon Chethan ponmi Tuliram Ronghang Karbenglong Autonomous Council CM nangmando bupenki Karbenglong along realong resim ke ora song atum kenep kanghu lapen tangka ke hang pangtar pen danglok Suluk sodak atomon kijap avidepsi kithir thip monsam atomon si do thiplo pule jongpon data hinoni Diganta Teron Report Karbenglong Live Chintong constituency kaparlo umla pher ahithia dongalong kedamtang arkoi ni phakri isyarni inspection bangalo ahem kikim ponjia phanpura Karbenglong Autonomous Council em Pradeep Rongpi arideng long eke somasai dengpon Bangso abi kikim ponjia phan long eke somalong aluhi sarpo aman pen Karbenglong Autonomous Council em Pradeep Rongpi aluhi sarpo aman pen chitong donalong ke ongdum aman pen ki do ratatum chitong don Umlapher ahawar along lapuson kimisan IB kikim pona bangki kimisan asai lopusi rada tumpen ningjepon Bangso PWD IB kikim Japan long eke sampanahut Karbenglong Autonomous Council em Pradeep Rongpi pen kaningjepon atengki Bangso hem mate IB tangdet lopulote hello wing pen kidri ke langaphan kewang atumta ajo ke sangaden joy ke longpon popusi ningjepon Labangso IB kikim pon Japan kado kabe kuti isira lakre serkep atangka panong ponno laben promote mekania phansi arpu pekono laben anparta bangso IB ahem prabjen pen kikim kerang pon Japan ta em rongpi asang hopen pen khatekan
Ulukunchi pen himare rong phar Karbeng long lai Botor bokan lapen temon kimi uwa joini nihang nirep along realong ke penang penung COVID-19 luduni. Konat adin si temon kahinoma hadak si COVID-19 kilut joypik pusi Kheroni High School along Gramya Vigyan Mela ki biahut Jadav Payeng Ningje. Assam Vigyan Samiti aro Kopili Valley pen pater piponsi kedamtang ar koini phaisar ke parni Kheroni High School along Gramya Vigyan Mela ki bipon. Thengpi thengprang ke cherai kompen botor bokan kosonsi paminang jima puthak kibipon bangso vigyan mela ajai mekalong aronia manav national award longbangphu Jadav Payeng alohi sarpo aman pen chitongdon la sohot alohi aman pen Hamran Forest Division pen DFO Rajiv Ingti lapen Southern Range Chachakomara tumta chitongdon Thengpi thengprang ave pulote munit pendanglok kireng et apian ke kirengji chitorok lasi thengpi thengprang pangjok nangji ansi botor bokan sitami meji busi mayalong jasemet chithan chimum padopon halapu Jadav Payeng kaningja tengke north east along realong ke COVID-19 ake so penang penung luduni athe dake botor bokan mate temon meu sitami konat adim se temon kahenoma hadake COVID-19 abor kangdang prapik pusi ningje আরে কি ভালে বিজ্ঞান কমিটি মাতিছে তালে খুব ইয়াত যে পাতিছে সেইটো কথা মই আগতে জনা নাছিলোঁ ইয়াত আহিয়ে গম পাইছোঁ আৰু সেইটো খুব ভাল পদক্ষেপ হ'লে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সজাগতাটো খুব প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত সৌন্দৰ্যটো গছ গছনি আছে আনৰ দৰে নহয় সেইকাৰণে ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিজ্ঞান সমিতিয়ে উৎসাহিত কৰিব আৰু খুব সম্ভৱ চাগে এই বছৰটো যোৱা বছৰ ফাৰ্ষ্ট বিজ্ঞান সমিতি গুজৰাটত হৈছিল এই বছৰ অসমত আছিল বোকাখাটত কিন্তু পাতিব নোৱাৰিলে COVID-19ৰ কাৰণে আৰু অহা COVID-19 শেষ হৈ গ'লে চাগে অহা বছৰ হৈ যায় অসমত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমত Kheroni pen Mohanteron Karbeng long live Dilaya klamalong ingdeng krepli Karbi ningkan kimi alir achampen katalon dun Japan Karbi Hemtun kikim kirangasai kapangcheng pon Japan Karbenglong Autonomous Council Chairman Longki Timung aridengpen nujokpi kisom Aningkan wanga son thak thaksi peningkan lethotami dilaya klamalong ingdeng krepli Karbi ningkan kimi alir achampen kapaman dun Japan Karbi jutang chingthor amaya henpen chisik chedang ponbomlo Halabang so arni alir achampen sai angdeng pachun pami Japanpura kedamtang arkoini phaisar kep arni Karbenglong Autonomous Council Chairman Longki Timung aridengpen Karbi Hemtun kikim kirang Japan nujokpi sompondo Nujoke Somasai Ingdeng Hot Dila State Dispensary in charge Dr. Jirjar Phura KJKA Amaipu Kehai Tokbi Chunbang Harsing Kramsa Tirika Maipu Hundorbe Chunbang Nobin Rongpi Pendanglok Tirika Malong Kachirab Dun Atum Chitodun Karbi Ningkan Kimi Kedeng Mate Katalon Ponjalong Kido on Arada Tumapanta Kachitodun Pen Alir Acham Kipi Dun Japan Lapen Hirjume Kipi Dun Japan Si Pater Piatum Pen Kachuningwe Padopon Dilai pen bija rongpi Karbenglong live Pini prime time berta ke lopan sekang toniklo domi thakmi kardom